dushime Imana yacu. Ijambo ry'Imana rivuga dushima. Ubanza munyigishe gato iturondere neza twese tube hamwe. Ugushima kurabereye abatunganye. Bariza mugenzi zawe uwo butunganye kugira ngo dushime Imana. Abatunganye muri ho mugize Numvise muze ndirimbo itari iwacu. Hari indirimbo bavuze ngo Imana yacu si umuntu. Mumbabarire Yesu ashimwe. Imana yacu si umuntu. Tuyitize mbere ko Yesu ayidufasha. Tuyiririmbe Imana yacu si umuntu. Komanga mugenzi wawe nta mutima wawe mu giganza uvuge ngo Imana yacu si umuntu. Inshuti za Yesu bariho bageze ibiganza tugenda. Yewe baza muri gato turabakesha bari basore bazabagera vuba vuba barungu. Tukoma amashyi ku inshuti zawe.
Vamos